Muraho neza nshuti bavandimwe, twongeye kubasuhuza aho muherereye hirya no hino ku isi. Imana ikomeze ibagire neza, ibiteho cyane pe, yivange mu byanyu. Nizere ko mumeze neza, natwe aho turi turashima kabisa, ni amahoro. Nk'ibisanzwe hano ku Muheto Live twongeye kubaha ikaze ngo mwisange. Abakoze subscribe mwagize neza cyane, Imana ibahezagire. Abatarakora nabo mugende mukore, si ibintu bigoye, ni umwete gusa kandi ni ukudushigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muturebere amavideo, mukoreshe nyine mupartage, n'amakomantere yanyu abakenewe, nabyo ni byiza cyane. Imana ikomeze bagire neza, tubahe ikaze mu kiganiro tugiye gukorana muri uyu mwanya muto. Nk'ibisanzwe twongeye kubaha ikaze muri kiganiro tugiye kugirana umwanya mutoya, tubane muri aya makuru mashasha agezweho. Uherutse twabahaye top 10 y'amakorali yayo Bujumbura, ubu naho uribaza ko tugiye kubahera. Uyu munsi nta kindi ducisha kure y'amakorali, tugiye kubaha abaririmbyi 10 baririmba indirimbo za gospel hano mu Burundi cyangwa se hano Bujumbura, cyane cyane kubera ko niho bakorera, niho twibanze cyane. Abasore cyangwa se abahungu bazi kuririmba, bayoboye aha Bujumbura cyangwa se Burundi muri rusange. Tugiye kubaha 10, muraza kutubwira aho wenda twapanze nabi, tuzokosora ubutaha. Ariko irisi tugiye kubaha ntiyagenzuwe cyane, twayitayeho, twarabigenzuye tubona ko bigomba kuba uko nguko tugiye kubabwira. Tudatinze rero, reka tubabwire umusore wisanze ku mwanya w'10 mu gisagara cya Bujumbura. Mbese twibanze ku makanisa y'abanyamurenge ya Bujumbura, abaririmbyi baririmbamo. Niyo top 10 tugiye kubaha rero. Umwanya w'10 turahasanga umuririmbyi uzwi ku izina rya Nganire. Niyo musore tuhasanga umwanya w'10. Umusore uzamutse vuba cyane kandi ubizi, azi kuririmba, azi kuzamura amateraniro, arashoboye, afite minisiteri menshi ayoboye, amakorali arayoboye, ni konditeri. Urumva ko ari umuntu ukora cyane, mbese ni umusore ukora. Afite YouTube channel yo mu ishuri, ni Ntwari Nganire official, ndibaza nuko. Umugeni muri afite indirimbo ziwe yashize hanze, ni umuririmbyi mwiza cyane uzi guhimba, indirimbo ze zakunzwe, arashoboye pe. Niyo mpamvu usanga ku mwanya w'10, akaba akorera mu itorero rya Cornerstone Ngagara, abarizwa mbese niho umusanga. Ngende mushigikire nawe, ni umusore ubizi cyane muri iki gihe, uyoboye cyane, azamura amateraniro, arashoboye mbese. Niyo mpamvu tutabatindiye rero, reka tubahe umwanya w'9, umusore uhagazemo muri uyu mwanya. Umusore muto cyane, ukiri mutoya mu myaka, uzamutse cyane, ufite ijwi ryiza, azi kuririmba, akoze amakonseri menshi, afite indirimbo yashyize hanze zimwe, izindi turategereje ziri mu nzira. Umusore muto cyane witwa ku izina rya Dodo, ngo ni Dodo, nuko kabisa. Umusore muto cyane uzi kuririmba, ufite ijwi rikomeye cyane, aherutse no gukora konseri yiwe yakoreye mu kanisa rya KDP, abahabaye baramubonye ku ndirimbo yiwe nziza cyane yitwa Dufata uko ushatse wasiwe. Ntabwo nuko niba rero titre turabimenya, ariko ni indirimbo yakunzwe cyane, ngo dufata uko ushatse wasiwe. Ntajwi dufite ryo kuririmba, ariko abazi kuririmba nibo baba turi kubabwira. Dodo rero ni umusore mutoya uzi kuririmba, wabitangiye kuva kera, kugeza n'ubu aracyakora amateka mu gisagara, n'atari mu gisagara, amaterere arabikora. Numva mbese arashoboye kandi arambara akaberwa. Ni umusore ubona ko nyine afite ahazaza heza, afite ijwi ryiza, azi kuririmba, ntiyita ku biki na biki, nta soni agira, ntabwo ari imbere y'abantu benshi. Hari abantu bitinya, afite impano, ariko nicyo cyiza ciwe. Ni umusore ushoboye pe, kandi arizeye. Niyo mpamvu bisanzwe kuri umwanya nuko reka tumanuke rero ku mwanya ugira 8.
niho hantu turi busange umusore witwa Ajeneza. Tumanuke rero tuje ku mwanya w'umunani, niho turi busange umusore uririmba yitonze, ugira ijwi ryo hasi, tapupa, taba muri za jugujugu yirukanka ngo iki n'iki, aririmba yitonze, mukumva Imana ikamanuka. Ni umusore witwa ku izina rya Ajeneza, niko yitwa, niryo zina ryiwe. Afite na YouTube channel, bose barazifite, abaririmbyi bose ndibabwire na bose barazifite, mugende mubashigikire. Nawe afite indirimbo yashyize hanze nziza, indirimbo nyinshi zakunzwe. Ni umusore ubizi pe, afite amaminisiteri menshi abamuyoboye, akaba abarizwa no mu ikanisa rya Pisima mu Ngagara, kimwe na Dodo nabo bose barabana nyine mu ikanisa rimwe. Urumva ko n'abana bazamutse cyane, mbese ariko si abana, ni abasore, ni abantu bakuru, benshi baranduta, ariko arabizi pe, arabizi, azi kuririmba cyane. Ni umusore ushobora kuririmba ukagira ngo karabwiriza, kubera ukuntu afite ijwi ryiza ryitonze. Niyo mpamvu yasanze kuri umwanya, arabizi pe, tumukurisha po, arashoboye pe, kandi nakuraje cyane. Bagende bakomeze badukorera amateka, batwubakira igihugu mu buryo bwo kuririmba, kandi turabemera cyane bose tumaze kuvuga n'abo tutaravuga, ni abantu b'abagabo cyane pe. Ajeneza rero akaba yisanze kuri umwanya w'umunani, agenda akurajike cyane, tumuhaye kuraje, arabizi, afite ijwi ryiza. Tugende rero ku mwanya ugira karindwi. Mu kibanza cya karindwi turasanga umusore muto cyane, umusore wayobeye benshi, umusore utarashyira indirimbo hanze, umusore utaragira gute ngo umubone ngo yakoze amakonseri nk'abandi, ariko ikintu kimwe azi kuririmba, atarishyira hanze cyane ngo tubone za YouTube ziwe, indirimbo ziwe, ariko afite ibikorwa ari kudutegurira, mubyitegure bicishije amatsiko. Nta wundi, ni umuririmbyi bazi ku izina rya Iva, aririmbira mu ikanisa rya Agape mu Ijabe. Ni umusore muto uzi kuririmba, azi kuririmba pe, ndamubatuwe, mugende murebe indirimbo zinshi za Light azaririmbisha. Afite ijwi rirerire rikomeye, kandi aracyari mutoya, afite ibikorwa byinshi akidutegurira, ariko wibaze ukuntu afashe uyu mwanya, kandi indirimbo ze ziraje hanze, aho zizogendera hanze. Ni umusore muto cyane ukunzwe, uririmba neza, ubizi, yabitangiye kera n'ubu aracyabirimo, ntacika intege, arashoboye pe. Niho tumusanze rero ku mwanya ugira uwa karindwi, niwo ubona ko nyine akwiriye, ko arashoboye pe, kandi muzamurisha ko nakuraje cyane, agende akomeze adutegure ibintu. Tugendere ku mwanya wa gatandatu, umwanya dusangamo umusore ukomeye uzi kuririmba, uririmba abakecuru bakarira, hari n'abakecuru n'abandi bararira, azi kuganya, azi kuririmba neza, izitonze umusanga, izihuza umusanga, tawuto umusanga, ararimbisha amakwe y'abantu bakanezerwa, bagasiga abageni bakiruka, akaririmbisha mu biriro, abababaye bakora bakanezerwa, bariko barira. Uwo nta wundi musore mwamaze kumenya, umusore bita Bashima Theo, iryo zina benshi bamuziho. Ni umusore uzi kuririmba mon cher, umusore uzi kuririmba cyane, namwe murabizi, azi kuririmba, ntaho tumushira ngo aririmbishe amaterano azamuke, ntaho byabaye, azi kuririmba birenze ko mubitekereza. Mugende umusore nawe afite YouTube channel, ndibaza ni Bashima, sinibuka neza, nawe afite indirimbo yashyize hanze, arashoboye pe. Ni impamvu yisanze kuri umwanya wa gatandatu, arawukwiriye pe, arawukwiriye. Ni umusore uzi kuririmba, aririmbisha mu biterane, aratumirwa ahantu hatandukanye, agiye ku mafishe menshi, ku mastage menshi yaruriye. Numva ko ni umuntu ushoboye pe, nakuraje cyane, turamwemera cyane, aho ari turamusuhuje. Mu kibanza cya gatanu, nta wundi tuhasanga, ni umusore uriye indege aja mu bihugu bitandukanye kuririmba, ni umusore uri amastage menshi,
umusore ufite indirimbo nyinshi hanze, asohora buri kwezi aba asohoye indirimbo zirenga 2. Ni umusore wakoze cyane, azi kuririmba, agira ijwi rikomeye, yabitangiye kuva kera, n'ubu aracabikora, turamwemera cyane nta wundi, ni Mutware Merci. Abantu benshi baraza kubyibazaho cyane, impamvu mushize kuri uyu mwanya, ariko niho tubonye agomba kuja, kuko arabizi pe, arabizi, kandi bose twobashira mu kibanza kimwe ngo bikunde. Ariko iyi lisi twarayitomoje neza, turikorera twitonze, turitekerezaho. Wenda abona ko twahengamye atari kuri Mutware no ku bandi, baraza kutubwira muri commentaire, ariko Mutware turamwemera cyane, ni umuririmbyi ukomeye watwubakiye izina ry'igihugu, wubatse amazina y'ukwiwe, arasora natwe aratwubakira igihugu gifite abaririmbyi beza cyane. Mutware turamwemera cyane, aho aherereye turamusuhuje, arabizi pe kandi arashoboye. Nakuraje cyane, mugende mushigikira, afite indirimbo nyinshi hanze, mwandike kuri Mutware Merci niko yitwa kuri YouTube, mugende mwirebe channel yiwe, afite indirimbo nyinshi yakoze kandi ameze neza pe, ni umusore ufatika, umusore ubegwa, umusore uhagaze neza pe muri byose, ntacu twamushinja, arabizi pe kandi arashoboye. Niyo mpamvu bisanzwe kuri uyu mwanya wa gatanu. Ku mwanya rero ugira 4 muribaza ko twasanga nde? Nta wundi ufite ikibanza cya 4 wagikoreye, n'ubu aracagikorera, afite no gutera imbere cyane muri byinshi. N'uyu mwanya wa mbere azowushikaho, ariko ngo tumusanga mu kibanza cya 4. Ni umusore uri hafi no kurushinga le 28, turabatuye umukwe bwiwe afite, uzabere kuri Gilgal mu Kanyosha, uzamwambare pe. Ni umusore mubizi mwese, wakoze cyane kuva kera, n'ubu aracakora, nta wundi ni Gakunzi Peter. Gakunzi Peter dushira na Evangeliste, kuko byose arabikora kandi abikora neza. Ni umusore ubona ko mu kuririmba umusangayo, araririmba abantu bagafashwa, aririmba neza, afite ijwi ryiza. Ni umusore ufashe Bujumbura, nubwo gutega ikinga ifashe Bujumbura cyangwa se Burundi bwose, arashoboye, arabizi cyane, azi kuririmba, azamura amateraniro, yakonje akarazamura muri rugaga, arabizi, turamwemera cyane. Agiye no kuba umupapa mu minsi iri imbere, tumwifurije ibihe byiza, arakomeza amere neza cyane, twiteguye cyane kuzamwambara mu bukwe bwiwe, namwe turabatubwira tuzomwambare. Peter rero niwe usanga ku mwanya wa 4, azi kubwiriza, azi kuririmba. Mugende musubire kuri YouTube channel yiwe, ni Gakunzi Peter, mugende murebe ibihangano byiwe, indirimbo nyinshi yakoranye n'abantu benshi batandukanye bazi kuririmba, nawe arabizi, yageze ahantu henshi hatandukanye, yuriye amastage menshi. Niyo mpamvu bisanzwe kuri umwanya wa 4, turamwubaha cyane kandi turamukunda. Twagiye rero tudatinze, umuntu turi busange ku mwanya wa 2, nta wundi, ni umusore watunguye benshi ku mpano yiwe kuririmba, azi kuririmba pe, azi kuririmba, ndamubatuye. Mugende mwumve akoranye n'abaririmbyi benshi indirimbo, n'ubu aracyazikora, atumirwa henshi hatandukanye. Nta wundi uwo musore bamwita Lazo, akaba aririmba mu itorero rya Pisima. Nawe numva ko Pisima ifite abaririmbyi pe, abaririmbyi bayoboye Gisagara, ni umuririmbyi uririmba neza, afite ijwi, aho ahagaze nta bandi bamuhagarara iruhande, abandi baririmbyi bahita bicara bakaja kumutegera, kuko ararenga afashe mikorofone, amateraniro yose barahaguruka kubera ijwi afite, azi kuririmba, yatumiwe henshi, arashoboye, ni umusore ukiri mutoya. Mugende mushigikire nawe, byibaza afite YouTube channel, nawe mugende umusure, mukomeze muteze imbere, bose mubateze imbere, mubashigikire, mukore ibisabwa byose, nk'abanyabujumbura mwese cyangwa se abarundi twese dutuye mu Burundi, tujye dushigikira abasore bacu, tubateze imbere, bagere kure, tubamamarize, ibintu bikomeze bigende neza. Lazo rero ni umusore uzi kuririmba, abenshi baramuzi, araririmba abantu bagafashwa pe, n'abandi bakarira bagahugura. Niyo mpamvu rero isanze kuri uyu mwanya ugira 3.
arawubereye, ubutaha muzomusanga umwanya w'imbere ntimugatungurwe kuko arakora cane, arabizi, azi kuririmba. Umwanya gatatu niwo wiwe, niwo twamusanzemo kandi kuraje cane, turamwubaha kandi basi hasigaye abaririmbyi babiri tutaravuga, kandi mu gisagara abaririmbyi benshi. Mwibaza ko ari bande? Ni bande? Ninde dusanga umwanya wa kabiri? Mubona ari nde? Muraza kumbwira, aha niho hari ikibazo. Abaririmbyi babiri twagiye. Umuririmbyi rero dusanga umwanya wa kabiri, ufashe ikibanza ca kabiri muri iki gisagara ca Bujumbura, nta wundi bamwita Bienfait Bimira. Bienfait Bimira ni umusore uririmba, uvuga ngo arakubwira inkuru, aza aririmba yitonze, atabije vyo kuguruka ngo sebeni, oya, aririmba yitonze, azi kwandika indirimbo, yanditse nyinshi, n'ubu aracazandika, muzi ibihangano vy'indirimbo afite. Yitwa Bienfait Bimira kuri YouTube, mugende mumusure. Ni umusore uzi kuririmba, wicisha bugufi, taba mu kajagari iki n'iki, ahota aja gusaba mikrofone, ibikorwa birivugira. Araririmba pe, ndamubatuye, mugende mushigikire nawe. Yambutse imipaka myinshi, aje kuririmba atandukanye, n'ubu aracambuka, aracanakomeza cane, yagize ama stage menshi aririmba, akorera Imana, bose barayikorera, barayiririmbira. Ariko rero Bienfait niyo mpamvu yasanzwe ku mwanya wa kabiri. Ababona ko namushizeho adakwiriye kuba ari, muraza kutubwira, ariko uyu mwanya ni uwiwe, arawubereye pe, arawubereye kandi yarawukoreye, n'ubu aracawukorera. Nta kabuza ko twamusanga mu mwanya w'imbere, kuko bose kandi bizokunda ko bisanga mu mwanya w'imbere cyangwa se uwa kabiri. Niyo mpamvu rero Bienfait yasanzwe ku mwanya wa kabiri, arabizi, turamwubaha ahari, turamusuhuje kandi turamukunda cane. Je ndamukunda ari umusanzwe, aza aririmba, kumva ndanezerewe pe. Niyo mpamvu rero isanze kuri uyu mwanya. Nuko nubwo ntovuga cyangwa se ntomuvuga, muramuzi mwese, nubwo nocecekera aha ngo atamwandika muri commentaire mukamuvuga. Nta wundi ufata ikibanza ca mbere, yagihozeho cane, n'ubu aracakiriho, mwese muramuzi. Ni umusore muto cane dukunda twese, ndamva isi yose, sinibaza ko nta muntu utamukunda. Ni umusore ukora, umusore ufata mikrofone mwese mukanezerwa atararirimba, umusore uhagurutsa amateraniro yose yakonje aravyutsa, umusore uririmba ahatandukanye, yuriye indege incuro nyinshi mu bihugu bitandukanye, akora amasorti menshi aririmba, afite impano pe. Afite YouTube channel yiwe, mugende mushigikire. Nta wundi Imbabazi Patrick, abenshi bazi ku izina rya Hurumo. Ni umuririmbyi muto cane, umusore ukiri mutoya ari gukora cane kandi ubizi, yakoze amateka atandukanye, n'ubu aracayakora. Niyo mpamvu yashyize kuri umwanya wa mbere, yarawukoreye pe, n'ubu aracawukorera. Nubwo bitaba bikunze ngo tumukomere amashi, kuko arawukwiriye. Sinibaza ko hari undi wofata umwanya wa mbere. Akundwa mu Burundi, akundwa muri Rwanda, Kenya, Uganda, East Africa yose, Afrika yose, kontinent zose zigize isi, arakundwa. Umusore uririmba, yewe sinzi ko baragirana ikibazo. Umusore mwiza ungana n'abandi bose, ucisha make, uganira, ntaho tuvugana nawe, ntaza asuzugura abantu, ntagira gute. Umusore uririmba ahantu hose aba ariyo, izina ni ry'umuntu koko, ni Hurumo. Uramubona nyine wenyine ugahita wibwira ko afite imbabazi muri we gusa. Umusore uzi kuririmba, twamuvugaho byinshi, n'ikibanza yaragikwiye, nubwo nabwo dusanga ni Hurumo wa mbere muri ubu Burundi. Baranamwimitse ejobundi, baramwimitse ko ari we uyoboye igisagara, uyoboye Burundi no mu Rwanda mbese. Sinibaza ko undi mu Rwanda bamurusha, kuko akenshi niho aba ari, baba bamutumiye. Umuntu wenyine ubona ko bamuje imbere, ntawe nyine twavuze, uwo nyine tutavuze urumva ntabwo bamuje imbere, nta wundi. Ariko uvuga ko u Rwanda nawe rufashe, yashyize mu Rwanda, abandi baririmbyi begerayo, bajye bose muzi. Hurumo rero turamushimiye, nuko bitaba bikunze ngo tumuhe igihembo, ariko aragikwiriye, tuzogishaka wenda nibikunda, nibivamo, nimudushigikira cane. Mufashe umwanya wa mbere rero, turamukunda cane kandi
nuko aho hose rero tumaze kuvuga nibo baririmbyi mu gisagara badufashe, nibo baririmbyi bameze neza, nibo baririmbyi bakora udasiba, nibo baririmbyi batunezeza, n'abandi bose baratunezeza pe. Aha mu gisagara n'abaririmbyi benshi cyane pe, naje mbarimo, wenda ubutaha nzishyira ku mwanya wa 11 ariko ntabwo byakunda ko tubasha muri top 10 twese, cyangwa se ngo twishyire muri top 10. Abicumi twahisemo nibo bagifashe igisagara muri iyi minsi, ubwo abandi bazozamuka bakaza bagakora ibikorwa bibashyira muri iyi top 10 tuzobashyiramo nta kibazo. Nuko byaba byifashe rero, ndabashimiye ni ukuri, muri abantu beza, Imana ikomeze ibagire neza muri byose, yivange muri za gahunda zanyu, ikomeze ubiteho. Turi mu gusoza umwaka, haba hari amakisida menshi biki na biki, ariko Imana ikomeze ibazigame ibagirire neza, ikomeze mufashe sapoti, mwamamaze ubutumwa bw'Imana, mwadushigikire, musange zino video zacu hirya no hino, batarakanda subscribe n'ibindi byose bikorwa bakande. Muri abantu beza, ndabizeye cyane ko muzatugeza kure cyane, mudushigikire, turabakunda. Naho ubutaha ubwo tuzasubira kubategura ibindi byiza, ibindi byinshi cyane birahari turi kubategurira, mugende mutwitege, dufite kubaha ibintu byiza cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda.